ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে অতি সত্তর ডিসিশন করতে হবে অতি সত্তর ডিসিশন করতে হবে 125 অ্যামেন্ডমেন্ট বিল ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে পার্লামেন্টে পাস মাখে না শুনেনকে Ronnie Mars kaya so sini blog hatai sampai amo blog video video sara di zaman oke tuh ini tahu main apa jora atau sini kalau itu jora noni sabuno bera ye noni klung salo bera ye hai mai to phali bang pandawo ini pun satu horde to ma di prasa phali ha nau phai noni bang pandawo nau di mano sai phai noni bang pandawo Maharashtra to kisano khatule ponto to ye nau sini beskani parliament session final apa jago sini 125 bill 6 schedule provision sara notice ni 10 autonomous district council dari implement ong thongye jodi khorang tui salai ma sini BC nirbacon asu 2000 konsiong ya asu ke tuno deprive khema democracy aino sarkar mani amai ke tung tiprasa majing jagorik no violent khe tuno din kure bosi asu bosi no bonchito khema sini tung baidota ground level official president jio tu memorandum jomari nai through video sini memorandum bro thanai honorable governor jio thanai governor abono central government wo bo pass khere nai abomi tawo jo joto khorang paikha tui salaye ta ju block wa march khere hambai joto no khorang paikha tui salai di ang jena juni use ono thanai sab saro tui lai diye bolo
Hari Joko, tolong salah ini, tokan ini. 125 amendment bill must die. 125 parliament must die. 125 amendment bill parliament must Bakal